Preto de medio millar de aficionados deportivistas desplazáronse dende a Coruña ata terras valencianas para presenciar o que vai ser o último encontro deportivo nesta segunda división nesta temporada. Fronte ao Levante, o Deportivo xoga o último encontro no que os deportivistas esperan obter un resultado positivo. Ao final así foi, porque o Deportivo sabe que ten que contar coa vitoria neste partido, tiña que contar coa vitoria neste partido e máis no último fronte ao Murcia. En pos deso loitou xa dentro dos primeiros minutos por ese triunfo aquí no novo estadio de Levante, onde se notou máis a presencia dos aficionados galegos que dos locais. O Levante prácticamente cun equipo que xa está descendido dende fai varias xornadas, pouco tiña que amosar esta tarde diante do Deportivo. Ao longo da semana faláronse dos maletíns, das primas a terceiros, pero sin dúbida non hai prima que valga cando hai uns xogadores que queren loitar polo triunfo. Aí teñen os moitos aficionados galegos, diversas peñas que se desplazaron ata Levante para presenciar este encontro. Gardaríase un minuto de silencio antes de empezar o partido polo atentado de Vic. E ainda non ia transcurrido o primeiro minuto cando o Deportivo xa tivo a primeira ocasión. Aí temos este centro que terminará casi nos pés de Villa, pero adiantase Vitaller, o dianteiro deportivista. Un Deportivo que na primeira metade presionou un e outra vez os xogadores de Pepe Martínez. Sempre tiñan a pelota nos seus pés e buscaban con ansia o gol. Aí está Yukis, que tenta chegarse ata a área, e Juan Carlos fai esa falta que a subiou o árbitro andaluz Caetano Bueno. O lanzamento da mesma terá o disparo final de Stoyadinovi e tras tocar Vitaller o balón ao pau. Sin dúbida foi unha das primeiras ocasións xa do partido claras do Deportivo. Aí estamos a ver a repetición. Os Arsenios seguían acosando o portal de Vitaller e vemos unha nova oportunidade. Aspiazu centra e o remate impecable de Villa que rexeita como pode Vitaller. Estaba pasando o equipo local por uns apuros no seu portal, pero Vitaller nesta ocasión fixo unha boa intervención. Saín Bilbao que fai este lanzamento e o remate final de Albistigui que dá no lateral da rede, pero por fora. Unha outra vez, o Deportivo que buscaba con ansia ese gol que encarrilara o partido e o triunfo aquí en Levante. Nova falta está lanzada por Albistigui e tamén a piques estivo de entrar. Vitaller tívose que empregar a fondo para desviar a corna. Os homes de Arsenio que tiñan as cousas claras. Vexan vostedes o centro Chudabá que detén sin problemas Josu e prácticamente foi a única ocasión do Levante nesta primeira metade. A oportunidade de novo para o Deportivo. José Ramón que fai este centro e Vitaller que detén esa pelota. Yukis de novo unha vez máis que se foi o ataque e o seu lanzamento saiu desviado no que foi unha nova oportunidade para o Deportivo. De novo, aínda que sea a reincidencia, unha ocasión clara para o Deportivo. Esta vez a entrada de Mascarel preto do borde da área que o colexiado non sinalou como falta, pero non amosou nin cartón amarelo. Vexan vostedes, era o último xogador como lle fai esa entrada a Villa e o de Rúa. Si, amosou cartón amarelo a Gil por protestar a decisión do árbitro. Estamos a ver a xogado que sería o 0-1. Ese centro de Albistigui remata a Aspiazu no punto de penalti coa testa. Sorpresa entre os seus compañeros tamén nel e porque non nos aficionados, porque Aspiazu marcaba un gol como un dianteiro centro máis. Vamos a ver a repetición do que era o 0-1 no minuto 40 desta primeira metade. O testarazo de Aspiazu que sorprendeu a Vitaller ajustado a pau e o porteiro de Levante que non puido facer nada. Aspiazu que no minuto 40 encarrilaba o encontro e daba alegría a esos moitos aficionados galegos que estaban nas bancadas do novo estadio. Fran de novo que fai este centro, Stoyadinovi rematou, pero sin forza, detendo Vitaller. Foi a última ocasión de perigo do Deportivo nesta primeira metade. Con ese resultado de 0-1 chegáronse ao descanso, o asubío de Caetano Bueno no descanso que Arsenio deu novas instruccións aos seus xogadores. Reanudouse a segunda metade cos mesmos homes que terminaron a primeira metade. Comezou a segunda metade cunha xogada polémica na área do Levante. Vexan vostedes na que colexado Caetano Bueno sinalaría penalti por esa entrada de Vitaller sobre Stoyadinovi. Ainda non ia transcorrido un minuto e o Deportivo que se podía poñerse por diante con un 0-2. Lanza Gil e
E Vitaller que rexeita finalmente a defensa a córner. O Deportivo que non está tendo sorte esta temporada no lanzamento de penaltis. A raíz, aí estamos a ver a repetición da entrada de Vitaller sobre o Stojadinovic. A raíz deste erro no lanzamento de Gil, parece que baixou un pouco máis a presión dos deportivistas e a tensión, e o Levante abriu moito máis filas, chegando con máis claridade. Pepe Martínez que fixo o seu primeiro troco entrando la tapia por Juan Carlos. Buscaba máis profundidade no seu ataque. Gil é o que fai esta xogada de novo para o Deportivo. Villa que se chega moi ben ata o fondo do campo, pasa atrás, pero non chegou Stojadinovic nin Gil ao remate do dianteiro deportivista. Aquí algúns xogadores locais pedirían penalti por máis de Sabín Bilbao, pero Caetano Bueno, moi preto a xogada, sinalou con o balón que lle dera no peito ao defensor deportivista. En este robo de balón chegaría o que sería o 0-2. Vexan vostedes a preciosa xogada de Villa que se vai moi ben, apoiado por Stojadinovic que levou ao defensor e bate na saída a Vitaller. Era o 0-2 para o Deportivo no minuto 26 da segunda metade. Prácticamente o Deportivo con este gol de Villa sentenciaba o encontro. A ledicia dos xogadores do banquiño, tamén do propio Villa, tras a consecución dese 0-2. Unha vez máis, o precioso gol de Villa apoiado por Stojadinovic que lle levou ao defensor e que bate na saída a Vitaller. Arsenio aproveitou a consecución do gol para facer o primeiro troco. Uralde sustituí a Stojadinovic. O Levante buscaba polo menos o gol da honra, pero ese centro chu foi fora e non chegaba con claridade ata o portal de Josu. Si, o Deportivo, vexan vostedes o disparo, o remate final de Uralde que a piques estivo de entrar. Toca Villa atrás e Uralde só remata, pero forte e moi alto vaise a pelota. Segundo troco, Villa que é sustituído por Aris. Arsenio que xa tentaba asegurar ese 0-2, pero non metendo defensores, senón buscando maior dominio no medio campo. Estamos a ver unha das poucas ocasións de ataque do Levante nesta segunda metade, nese erro defensivo entre Albistigui e Yuki, que finalmente José Ramón saca a pelota nos pés prácticamente a Ramallo. O Deportivo que xa aseguraba aos aficionados que estaban celebrando a victoria e os nervios no banquiño, amosándolle Caetano Bueno o cartón amarelo ao masaxista do Deportivo. Ao final dos 90 minutos, ese 0-2 a prol do Deportivo, e agora terase que decidir todo o vindeiro domingo fronte ao Murcia. O Deportivo asegurar o ascenso directo pasa por unha victoria fronte ao Murcia que lle daría o retorno ao club herculino á primeira división. Pero hoy las pretensiones del Deportivo eran muy altas y quizá nos encontramos con un equipo que buscó la victoria y que al final la consiguió. Estamos agora con Aspiazo, autor do primeiro gol deportivista que prácticamente sentenciaba o encontro. Foi tamén para ti unha sorpresa como para os aficionados galegos? Bueno, para mí no era una sorpresa, tengo las mismas posibilidades que otros compañeros de marcar goles, ¿no? Sin embargo, pues no es muy habitual porque ya ocupo una posición un poco más atrasada, pero hoy por disposiciones tácticas he jugado un poco más avanzado y he tenido oportunidades de llegar más arriba. El gol ha sido una gran alegría porque ha encarrilado el partido, hemos jugado con serenidad y bueno, el equipo ha sentenciado luego con el segundo gol de Joaquín, incluso podíamos haber marcado otro por mediación del penalti de Flaco, pero bueno, hemos ganado el partido. Aunque los resultados de los otros equipos no nos han acompañado, no estamos muy preocupados porque dependemos de nosotros mismos y creo que podremos vencer el domingo al Murcia y festejar como se merece el ascenso del Deportivo. Eso que Aspiazo cos resultados non lle favoreceron, xo dixo tamén despois do empate en Palamos, que decía que as posibilidades eran todas de vostedes, dos xogadores do Deportivo, e ao final cúmplese as súas palabras, que teñen que gañar o Murcia para subir a ascender directamente. Bueno, cuando tuvimos el tropiezo de Eibar, más o menos sacamos ya cuentas de que nos harían falta 10 puntos de los 12 que restaban para ascender. Parece ser que los cálculos han sido acertados y bueno, dependemos de nosotros mismos. El Murcia también se juega el ascenso,
después de haber ido toda la temporada en cabeza, pero bueno, nosotros estamos muy confiados de nuestras posibilidades y de nuestro buen juego y las ganas de triunfo que tenemos en Riazor, y yo creo que conseguiremos darle una alegría a la afición. Lo primero es felicitar al Deportivo y desearle mucha suerte, pero yo estoy triste porque vamos, el partido ha sido, creo que ha habido mucha superioridad por parte del Deportivo. Nosotros hemos intentado salir a ganar, como lo estamos haciendo últimamente, pero creo que ha sido mucha superioridad y se ha demostrado en el campo. Vostede falou ao longo da semana que lle fastidiaría que o Deportivo perder o ascenso aquí en Levante. O Deportivo non perdeu, pero terá que loitar moito no último partido. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros sabíamos que no le íbamos a poner las cosas fáciles, porque nuestro deber es pelear aquí como hemos hecho hasta el último minuto, pero bueno, yo he estado en el Deportivo y bueno, la verdad que tengo muchos amigos ahí, y ya el año pasado fue una pena que no ascendiera, y este año pues bueno, tiene muchas posibilidades, entonces bueno, sería importante que estuviera ahí. Hoy el lanzamiento lo ha hecho bien, yo además lo he hecho muy convencido, yo creo que lo he colocado bien, creo que el portero lo ha intuido, se ha tirado muy bien y lo ha sacado. O importante é que o Deportivo consigue a vitoria, aínda que os resultados noutros campos non foron favorables. Nosotros dependíamos de nosotros independientemente de lo que hagan los otros, y yo creo que con esta victoria el partido del domingo que viene contra el Murcia va a ser pues de vida o muerte. Hombre, la gente tiene que estar tranquila, jugamos en casa, el equipo está bien y ahora la presión viene para el Murcia, que no es lo mismo venir de atrás adelante que de adelante para atrás, entonces la presión va a ser para ellos, y lo único que hace falta es que el equipo esté tan concienciado y tan tranquilo como hoy.